Kublai pi baroj ka thup Khubor jengi kedan Bosco Media Network. Kimat ki bakong san mentaka sengi kilong. Rai ka sorkar MDA daka kali sainar harana lom Shillong. Lapli ka office jong ka Shillong Engineering College. Kurup ki BSF na Sonapur arpo ki masih lenrau. Ban yo kalau jenriu khat san lak tengka bantay ying dorba. Tementang ne phais ki Khubor ki ba company. Kesorkar Meghalaya kalarai banshna berbantay daka lentiyat kali sainar lani ropeway na clear ke jaka petkai ya kasor Shillong na lum Shillong viewpoint shadu persara thningding forest nursery harat laban. Ki kali sainar kinkit breu shaneng sharum halenti karana ulum Shillong. Menteri rang ba ukon rat kisangma ula penya jaka jingalang penkhamti ya ka khendau halum Shillong haka khat ndriu terik ukalalengkon. Kanika kali sainar kit breu kan long ka baningkong ha Meghalaya. Ka Khubor sarkar kaya thu banshna battaya kani kalenti kali sainar kan shongdo ru hadu shispa laipu prak lur tengka hadu banadep nadong shadong. The agreement between Tourism Department, Government of Meghalaya and Riyadh Laban Dorbar Pulung is now official for the Shillong Peak Ropeway project. Menteri rang ba ka Jylla ukon rat ke sangma rengkat berubah lakman rumboi menteri ki kam penroi puli puthi kilaple ka office jong ka Shillong Engineering College ka badan ha atat ka Shillong Polytechnic hamaulai kan tan masar kani ke Engineering College kan sedang ki jinghikai ha unai tung mentau snem lapan bena da Chief Secretary. This long awaited Shillong Government Engineering College building. This is the dream of a government to have an engineering college of its own, and I'm happy that with the completion of 50 years of statehood we are able to fructify the dream and the vision of the government to have this technical institution. It all started with the funding of the Rashtriya Uchatar Shiksha Abhiyan, that is RUSA 1.0, in which an amount of rupees 26 crores was sanctioned by the government. And it is not only from the government of India that we got the funding, but also from the state government in the form of the state sponsored scheme for landscaping, for completing the water supply system, for completing the electrification of this building. In fact, Honorable Chief Minister, who is the chief guest in today's function, has been here a number of times to run a recce and also to check the quality of the construction over here, which we had used for the Northeast Olympics. Kisipai pahara Khubor Border Security Force BSF kila kurup ka wekatrok ka bakit arpau teli ki masih lenrau ki batmu ban shalan bean cha Bangladesh haka khandriu terik kelalengkon. Ki BSF kila bat yakani ka trok Hasunapur. Henry unongnya ulapan herwood yaka shaka thaj kyang. Ki BSF kila thuet ber kila yo bat yakani ka trok mardor. La shemba hakani ka trok la don arpau teli ki masih lenrau ki bala thmu ban penpoi sha Bangladesh. Unongnya ulayo lat ban her kerat lai lum lai wa shalau ba lausan. Kajingdon jong ki BSF haki than Khubor kalate lakam ki kam tu kam them balai phaujat. Kashnong lau jenriu nong thamai Shillong kalayo khat san lak tengka nakapla pisa Chief Minister Development Fund bantay ya kaying dorbar. Uba penyat sings MLA maureng keneng ula thong ya umau nong rem ya kani kaying dorbar shnong haka khandriu terek ukalalengkon. Kashnong kalayo pediang marshiteng nakapisa balamang ban sedang no ya ki kam ki jam. La pediang ya kani kapisa dekirang ba penyat ya kani kashnong rengkat barurang ba shnong ba SB Kharshandi hakani kasni. Kermen ru bahasor ru kan long humta dang shen ru idang wan ba chief minister hapo umpling hadin bala yo betul bahaya ke yin dorbar kai ru te kala internet ba du chief minister ula lingok komno nak CM fund tang khendak pilala le kani te kermen ba kani ka ba piyo menta CM SDF ru kermen ba let's say pin ai kan jingi trelang bat ni ka sarkar da ka ba pi pentrei hakon kom ka ba biang nang baka jingtray kan internet bat kan penbiang yi kijing kam no te hakabai dei bakanika kam shnong net scam ba net saving ba kanika dorbar shnong ka ba pinyo kanika community hall
kan airu kalat karinsan ye ki kena samla bakin wan ban ye jo ye jan hang ni po shno namar bentaf ni I ki kena samla kila jengai bhana kam shno kila jengai bhana kam dong te kaniru kawan ra ngatrai ka dak jikli bahe bhai kam shno ma namar bentala dadan kanulu ka kam shno ngiduna bha kena samla kemen paling baik ni hol bakin yo bantrei ban pendap bakin penlok ru hadian habut iki program skido pero nak bagi sama bakin wan kin itu bakin sutu ke ka dor basno namar hakan ika juk benta teng ni I bakin nak samla jungi ala sedang berkelet no ika riti dustur khamtam ika sensyar shno Ukertong jongka AITC na South Tura constituency Richard Mrong Marak ula ko bat pensat shri ukonrat ke sangma ukertong ke NPP na gani ka juga constituency haka election arhajar arpulai. Kimat banya ther jur hapadeng kini arngun ki kertong kin long halor kajing long rathai ki school red habarok kawe ka Jylla kajing kerdu kam ki samla kajing syamlanot ki long keme bat ki pat ba haka kamai kaji karep karyang bat ka khayi ka pateng. Uni ukertong AITC ula ong ba menteri rang ba uhap menjuba bikini jing jong ki pat ba. Hadian ka jing ud bat ka jing tenru ju ki riu temen ki rang ba ki long keme bat ki seng trei mon sngob ha ba pher ya ka jing leklet jong ki nong yalam bat ki seng san hima ya ki volunteer ki long kpa bat ki long keme ya khun hill state ki ba la thes pa the bor ba jaw app da ka ba du jing mentoy la de ban mentoy ki nong yalam ki seng san hima bat ki long den ban wan menta ka sngi ka khan riu tre ukala lengkon ka seng United Democratic Party UDP wat la da der por bat la poi ka ayom election kala le buram ban penkup nam da ka song pisa san hajar tengka marway rengkat ka momentu ya sau phongut ki briu ki bala penno bha ban ya le ban penyo ya ka Jylla bapura joka Meghalaya hausnam khat khandai spa nyau phoar kartu kan ningut na ki bala yo buram kilong uba syarat nombri AS Maulong laskan lengdo bat ba pro marwen nagi university nagi college lekat bat phi kibiram don haka merka bakoi ka bakhia haka jingmun je pekat ka benang kenmau nagai kale ka por kadang dia bahaya ni kata it's better late than never but it has to be now inform what so collection kaladap tandem collection ni assure na kale ka party bangin na kale ikwa ban go on the courts they went on the court ban compile ye ki activities baro computer notus but balai ho ye kene kada apno ni kren ye ka pateng ke pemerintah ikren ni ki kon samla pemerintah ngam kanon lagi kon samla ngani ka pateng ke pemerintah ngila semua long serious bahana berkata abang ikren sebagai instant movement nama ngila syo ndai nim sim experience dali like mo pi bagi volunteers kadang kam bat kadai ke bentang ke jungi bangin sedang banbu ben borti hagi jingto ki ban long ki record ki pura nio aspa lai hagi ni syang ni yo pala ke aspa ndai nak ila persang ban screen ni ki keteng berkhot ilang bagi ni keteng bu ki bomde da ka bangi ya pilih jumut bagi katu kadai ki volunteers ki bagi tip bagi long ki badai volunteers ni siam ginan sta ko paas patam lai spaduna na ka daw ni twa bana kalian ka parti ni twa ban suntu syai susu nama da ka e ka bang isu asmo ki khana isu asmo ki jinkran isu asmo ya ka jingi tu paten ya kata ka jingi na estate ngai ba ka dong ke kabar ke atati khinde kan sai haka por ngiyo e state dan ke autonomous state awak ka nda spa ke po madang asna hawang ngiyo e state Jylla ke pura madang south kan
Tayo magkaroon mga haway rin magkatakil siya. Di mo pigil. Kibidon bantang haka to Khubor. Kiba niya Islam. Kiba niya to ini yaki kibalong kijik siya. Hangne isang ukuna sutharai ulang ba to datip. Uba AS Maulong uwe na kirang statar ban mi madan ban IT yalade na kabenta ban yo eka Hill State Jylla Bapura kabala sedang ban khera song na du kasnam khat khandai spa andriu pho hadu kalalungkot khat khandai spa nyau pho ar ulai yam pangnut eki jingkala kapor hakiniki sanpho snam balala ula batai ba hakitei ki snam kajing kala kalane mlon hakawe kasur hawe unong yalam tar hadu ban yo eka Hill State Meghalaya mentapan lami bonsur bonong yalam bagi pat ba kisakma syakilum kithem menta ya ka bha bar ka kendang jaga jai benreu nyau trap la rong e deki breu niki lum garu hadu sakat nu uput ba ka jai benreu kan sya yorot hakiwe pat ka jai benreu ula keli benyau mensim Junga kan hai bondang le ya position is 1958 68 years 65 years ago maybe saya kan di sama no yalam de ba habar but hoping. But for the first time, kasi manikong ban siya tiar gas Shillong. Man pelingkot bawal bawal siyakan. Tupa jami do no Hill State do chairman juga recently political unit APC ngade assistant secretary. Ile jamir apa patok Shillong sadar. Malik juga iki. Do teman person rangba bha juga balang ulai ikhlas datap 93 years plus at point of time 1958 elect visit have a jail by Iran the Bible ipule na Psalm 23 the Lord is my shepherd patun tatar nata kiya Islam Jylla state kaya but abungan to picketing of 1968 for national ngialang baru volunteers juga Shillong circle pangito ke bikre first batch John Machis Patam. Manlay picket 10 September 1968 yaka secretariat additional. Badak itu ki Khubor la poish kabakun tar hadu banginde syambiang khublai shibun.